commissioner Radisha no te ye. Ete apa. No jidi se bebam na se na unyini. Na me jidi bad. Ne hu wom. Na niana eso menene tumi a ode kan no. Jesus Christ. Uma won sam ye de mawrade. Power. Ebinum omo hye kom na no mo en conditioner. Oh, obewini but say wan hwe yi a say amompa ya won kwa ni nipa 23 wo kan 100% straight say eye dan obewini. Also yentia Ghana man yentia Elvis Afriyie Ankrah, former sports minister. Afriyie Ankrah do nyame to me di. Pa. Commissioner Radisha no te ye. Ete apa. No jidi se bebam na se na unyini. Na me jidi bad. Ne hu wom. Na niana eso menene tumi a ode kan no. Jesus Christ. Uma won sam ye de mawrade. Power. Senior prophet. Ebinum omo hye kom na no mo en conditioner. Oh, obewini but say wan hwe yi a say amompa ya won kwa ni nipa 23 wo kan 100% straight say eye dan obewini. Unye de mawrade. Nation's prophet. Won kwa ni odifu a wo kan ya wo kan with boldness ni edi watam na just we see so say no matter what obewini. Yes, eti ehye nyina enkran me say yen kan wie ye mo baba no nso wie ampa ya tamakonya kesa na ye dwandwa ebi see that yes, in our political history say ultimo say abato we no nyankopon kasa esa ne bae. Very good. Efiada yes aye beto aba no me shankomo TV so say the Holy Spirit versus the MPP. Enokre. Cause onyame bu afu o mo so mu fra konya so. Yes. President Mahama nani so ni aye no akokudura odi gina ho se be asantimemu ni edi watam social media ni etwabo enso still a ugina ho nan so o say onyaya nka hakra ne first obeba. Yes. Na mo me sign ya the president for no niam bebri wo ho e wo so ye enti na wasoma me se emrepem no no abeba ba me ba ma ba be kama ma se nyina te se ne nyame fa wo so eyeye no na ni so no da wase bebre Radisha. Oh, untumi ma won sam mawrade. Unsari nyina wona so ma won sam. Emfa ma Jesus. Onyankopon difo Opambour, the nation's prophet. Nyame shira father. na nyame ofa wo so ehye nkom no se nyame na so emmoa no na enema e wona koma mu ene na dwunu opese ode ye magana no koso abom pae ma no ne nyame hye ne den no ntimi nye na empeja Ghana man ne nkosoro. Very good. Radbe. Amen. Ono ankasa me ka che no kan US abra ye pon ye me ni me be gina ho Enokre. ene oba ye nche Acha. e kwa ne mani na hu so obi pra mi etwa me ne ono a nam so president was a prophet kameda was nam so 7 January be banka e de wa betra konya Enokre. was a prophet but told him so me 7 January me ba wa betra konya Enokre. o hwe mani mi din ni nya to aba Enokre. na me hye ne sanko me say me ji wonyame a wafra mi di. Yes. Me ka wonyame se awurade aka kire me Jesus. To me bi ani wiase ebura awurade so Nyame shira. so obi ya okot obi ya free mess obi so mbo so obi ya hwan a awurade ne hene Amen. oya do obi woja to me bia. Amen. NDC akonya nya free Ghana akonya so beche Powerful. et Opambour Prophet Ankrah wonyame Israel